Lamut kena gadis, belum tentu perawan. Lagu lamut kena perawan, pasti ke? Melentau nyonya. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahim. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyyul aziz. Man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsihi, wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza aradallahu ta'ala an qabda ruhil mu'minin yaji'u malakul maut min kibalil fam ila akhiril hadis. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nini mami sanak bije bapak ibu jamaah laki bini setiang muliakan tiang hormati, wabil khusus dani-dani para tokoh, baik tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh wanita, singkatnya Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah tahlilan yang dimuliakan Allah. Sebagai umat yang beragama sudah sepantasnya kita untuk tidak jemu-jemu memanjatkan rasa puja-puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Limbe dalam kesempatan malam sak mangkin niki pelunggum tiang pulih hadir di rumah duka niki dalam rangka mengenang 9 hari atau 9 malam wafatnya ayahanda tercinta Haji lalu Musannif. Alhamdulillah pelunggum tiang selaput pulih rau hadir masih dalam keadaan sehat walafiat. Selawat beserta salam semoga tetap tercurahkan keharibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang tiang muliakan tiang hormati, sebelumnya tiang munas ampure karena leonek kelemak sampai baru 5 tiang ngaji. Alhamdulillah baru hingga maghrib niki bagian gemel. Itu tiang nyiwa masih baru. Sampai jam balik. Alhamdulillah makin niki iring raga pelunggung sami bapak-bapak ibu-ibu untuk bertahlil, berzikir dan berdoa nantinya yang kesemuanya itu kita tujukan khususkan kepada almarhum ayahanda tercinta Haji lalu Musannif. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya hormati, bermanik Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu ta'ala an qabda ruhil mu'minin yaji'u malakul maut min kibalil fam." Apabila Allah Ta'ala kayun
ya cabut nyawun panjang sak mukmin. Sambil kena mukmin lain kata muslim. Nggih. Lamun kena muslim belum tentu mukmin. Lagu lamut kena mukmin pasti lamut kena solah belum tentu sempurna. Lagu lamut kena sempurna pasti lamut kena nabi belum tentu rasul. Tetapi kalau kita mengatakan rasul pasti lamut kena Tuhan belum tentu Allah. Lagu lamut kena Allah pasti itu. Lamut kena gadis belum tentu perawan. Lagu lamut kena perawan pasti ke melento nyonya batur bajang. Sehingga menurut riset seorang dokter, ini kan satu teliti, bijejari bayi balok selalu kuliah di Mataram niki Bapak Ibu, sak masih perawan hanya 20%. Sak masih perawan niki kanak-kanak kuliah di Mataram. Hanya 20% yang masih perawan. Baluk 10% jawangkan perawan niki. Enggak masih perawan luangkan tawakan doang. Dari lamun kena muslim belum tentu mukmin. Lagu lamun kena mukmin pasti kami kena le ibu. Oh semama naran muslim. Mukmin. Oh. Kebetulan bulan Sajulu niki lauk pengadam. Laik niwak masih niki Bapak. Nggih. Timuk pengadam. Aran Tambun nih Bu. Laik niwak. Samuk penyiwak niki aran Ina Murti. Ina Murti. Sak tiang sampiang milik jamaah. Bapak Ibu onen tiang kelas manusia milik nenek aran 5. Kelas manusia milik nenek aran 5. Arak kelas seke aran muslim. Kelas 2 mukmin. Kelas 3 mukhlis. Kelas 4 muhsin. Kelas 5 muttaqin. Dari kelas seke muslim. Oh tiang aran muslim. Ini. So, jamaah angkat tangan tiang aran muslim. Ya, terkelelek si jamaah saya nak angkat tangan kena tiang aran muslim. Munya saja lasang dek man 20 menit. Tiang saja lasang kena sambil aran muslim. Bupruk langsung terik. Aran muslim tu kerumpun-rumpun. Mu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Iya terakhir sekali beruni kena tiang aran muslim. Mau mati. Iza aradallahu ta'ala an qaddaruhil mu'minin. Apabila Allah Ta'ala kayun cabut nyawa sak mukmin. Ini Bapak mukmin Ibu. Nggih. Datang temanikan malaikat maut si Allah Ta'ala ya rurut nyawa dengan mukmin senu lewat elak. Lewat ladang Ibu. Lewat lisannya. Min kibalil pam manik Rasul. Langan biwih, langan ya datang malaikat maut ya rurutnya. Lagu apabila biwih niki, ladang niki, elak niki sangipiang dengan mukmin. Di menara ruan malaikat ngempeng toli julun biwih langsung berjawab. Nabi unin berjawab, la sabilaka min hazihil jihad. Maaf, darak langan mak cabut nyawa langan aku. Kembik beruni biwih elak kena la sabilaka min hazihil jihad. Maaf, darak langan mak cabut nyawa aku. Payah ruzuz zikro. Sogul pahala entang sakadun zikir. Sogul pahala entah sangiran kadun bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir.
Sogul pahala entah sedeman baca Al-Quran. Sogul pahala entah sedeman peringat sama Tuan Jari. Nah, ia ampun temanikan si Allah Ta'ala Bapak Ibu. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikron katsir. Semoga panjakaku sawah beriman. Zikir. Kadu elak untuk zikir. Luik tentang zikir mereka Allah. Ya pun temanikan kadun. Sementara sak pisah nyawa ili awak. Luik yang tertemanikan baca kalimat la ilaha illallah. Dalam hadis yang lain bermanik Rasulullah. Iza qalal abdul mu'min. Manik Rasulullah. Iza qalal abdul mu'min. La ilaha illallah marratan wahidah. Lamun dengan mukmin ucap kalimat la ilaha illallah arah sekali. Kharaja min pamihi malakun mislut tair. Langsung tersugulang si Allah Ta'ala malaikat diwiwih dengan saku ucap la ilaha illallah. Sekek malaikat berwujud kemanukan. Tatiru ila sama. Kesur langsung. Malaikat berbentuk kedit baru, kesur ujuk langit. Tembus langit kedua. Tembus langit ketiga. 4, 5, 6, 7, jangka aras. Nabi pengendikan malaikat jaga aras ibu. Uskun anta biiznillah. Teduk, engkah pekepah kelete kamu. Dendek kesur, tunduk. Tenanglah. Ia pengendikan malaikat. Lagu Nabi Yunin berjawab. La askunu hatta yaghfirullahu liman qail. Ndek keman yak milih teduk. Ndek keman yak engkah pekepah kelete. Lamun ndek man tampunang dosa. Dengan seucap kalimat la ilaha illallah. No. Okay? Mu kubur Nabi Yunin berkuih ibu. Sejelu 4 kali terkuih si kubur. 4 kali. Pertama, ya bani Adama uning kubur. Illa sakalain kecuali manusia dan jin di tembing si Allah Taala dengar uning kubur berkuih. Lau sami al insan anda tak tembing dengar uning kubur berkuih Bapak Ibu. La saikoyak palang selaput. Dinarak dengan lalu bani ngojek. Dinarak dengan lalu bani merampet. Si tak zikir bentek tersebih.